aha fama aha hariho no kukoresa enkorensya eyokufuhirira engoha obwo barikuta ente omukurashi kandi omubazi ogurikukoresebwa nigutangirwa bagaruka bagukozesa nebomba y'omurembe. Okurugirira aha muriisa ogu nagira ngu ente ezi okuzitunga zitarukushana nizitwara obwire kandi harimu n'okubikira enome nungi kugira ngu zikuhereze ente nungi. Obunaku bwahikire aha bw'enyankore kugira ngu ikani ifurika nigendagenda itaine emyanya enyankore zafa kandi nakibashoborere ekyamaziriho amategazo gakagaruka kagari marungi kagatagatungira abantu kandi abantu kabaye bafurika bataine ntoke mbwenu ujya ngo bakabatunguki. Ogwo aine ente ezirikukamwa ruti 10 kandi zona nez'enyankore. N'ente omushana gwabaye gutura ente z'amatema engi nizabaye zitanga ezindi okujagamo nambwenu wari no munjungu ente n'amatema engi nebiha munonga kwenda kukira ezindi zona so ate ente zo kuzagama nifwa hata abantu bakunda ente z'amatema ke ze pampareza zitaine mate abo kwikigumira omushana hata ente z'amate zagenda ni riga muzityo kandi n'abantu bacyugaho okwibikirira nk'uko abakare bawe bakikunda okwibikirira kwa cendera. Ogwo nayongeragira ngo bwa hati abarambuzi bingi abarukwija hafamu ye nibija bekamera amate baganywa barebe ente uko zirukurara okuzaza ente ez'enyankore hamwe no kwega uko barukukama barukwejonesa eby'obuhangwa. Omwaka gwa 2024 nkamushaba na meetinga nagamba nawe hakitekateko ky'enyankore kugarukaho nagente enyankore ikagarukaho zita nazikagiraho zakushangwa uko kwenjungu zigira uko abantu bazakawanda na mu research center nibashangaho enjungu nibashangaho burani tenjungu ikabaho zita twaganiriho n'ibingi yakikiriza yamperezaho itaka no mwamisembeguya omuntutsi wa project y'embuzi. Ogwo nagira ngu government yaba yambaho bakatekaho obutare bw'ebintu ebirukuruga omuntu ez'enyankore zonka nka za dayare akatare n'ebindi rero kiwera abantu kumanya ebirungi eby'ente ezi. Gatekateka nareba ngo ashemere kuba hariho dayare y'ente z'enyankore zonka habwokuba ekigendererwa kya muzeyi nari kya government teine bwereganyiwa omunyankore products zayo itagizire katare kahiguru nari ente z'enyankore amategazo n'enyama yazo n'amashitagazo batagizire mutano ahabye zindi kuberugumana bituranda tubarigira bakimanyire. Obwa hatente z'enyankore zina katare kamani omu mahanga nka South Africa hamwe na Canada. Amakuru agashakwa Jime Muhumuza.